3 ġimgħat mill-gwerra fl-Iran, barmil żejt sar jiswa iktar minn $117 u l-prezzijiet se jkomplu jilagħbu anke għaliex għad m'hemmx ħiel sod ta' meta tista' tintemm din il-gwerra li tefet lil pajjiżi Ewropej fl-imbuj ieħor ekonomiku. Għall-Olandiżi din hija l-ikbar u ġik ta' ras kif stqal il-Prim Ministru Olandiż stess, Rob Jetten, li lanqas ilu xahar fit-tmur. Huwa esprima dan it-tħassib f'taħdita informali qabel laqgħa bejn diversi pajjiżi tal-Mediterran fosthom il-Prim Ministru Robert Abela dwar l-immigrazzjoni regolari. The biggest issue for us now is the price at the gas station because today 1 liter of gasoline is €2.61. Hawnhekk il-Prim Ministru jirrefera għad-deċiżjoni tal-Gvern Malti li jibqa' jissussidja l-prezzi tal-enerġija. €2.61. We're at 134. I know. 134. And diesel is at 121. Yeah. So that's less than half. Yeah. So we should fly to you to tell you. Because we'll increase our consumption, meaning more help. Mal-Prim Ministru Abela qasmu tħassib tagħhom ukoll il-Prim Ministru tal-Greċja u l-Kanċillier Federali tal-Awstrija. But the problem is diesel. Diesel is also around 185, 190. What is it? 121. Oh, so you have low We're still yeah? subsidizing. There's And in more than 2.5. More than 2.5. Dil-kustjoni taħraq nar kienet fuq net tal-aġenda tas-Summit tal-Kunsill Ewropew fi Brussell. Qabel daħal għas-Summit il-Prim Ministru Spanjol Pedro Sánchez qal li l-gwerra fl-Iran hija inutli u qed tweġġa' direttament lill-Ewropej. There's no reason behind it, and it's causing a lot of damage. Civilians, of course refugees, and the economic consequences that the whole world, especially the global south, is already suffering. Il-rappreżentant għoli tal-Unjoni Ewropea għal politika barranija Kaja Kallas temmen li l-gwerra fl-Iran qed tpaxxi lir-Russja. Ippuntat subajja lejn l-Ungerija u l-Slovakkja li għadhom qegħdin iżommu l-Unjoni Ewropea milli sellef €9 biljun lill-Ukrajna. L-istess sentiment qasmu wkoll mal-mexxej Ewropej Volodymyr Zelensky. Russia is gaining from the war in the Middle East. So that's why, exiting or ending this war is equally important to have a solution also for Ukraine that is not complete surrender to Russia. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet lill-mexxej Ewropej li hemm bżonn deċiżjonijiet kuraġġużi sabiex jiġu indirizzati l-prezzijiet illi qegħdin jollew tal-enerġija illi qed ikollhom impatt dirett fuq il-familji u fuq in-negozji. F'aġenda mimlija daqs bajda l-mexxej Ewropej ħabtu wkoll l-idea tagħhom dwar temi oħrajn fosthom il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea f'kuntest usa fejn diversi pajjiżi li lin mill-Blokk Ewropew fosthom l-Istati Uniti u ċ-Ċina qed ikomplu jinvestu fl-ifjen teknoloġiji.